Për shkak të rritjes së çmimeve të derivateve, qeveria të dielën mban seancë të jashtëzakonshme. Kryeministri Kristian Mickoski paralajmëron se do të ulin akcizat e dizelit për 4 denar dhe 2 denar për benzinën. Kjo buxheti të shtetit, theksoi ai, do t'i kushtoj 10 milion euro. Gjithashtu bëri me dije se do të vazhdojë edhe masa për uljen e TVSH-s për 10% edhe për 2 javët e ardhshme. Според овие калкулации, според цените кои што се движеа во претходната неделя, дизелот требаше да поскапи некаде околу 7 денара, а бензините некаде околу денар и пол до 2. Со утрешната владина седница исполнети се условите да дизелот, односно акцизите ги намалиме за 4 денари по литар, а за бензините 2 денара по литар, така што Po ashtu paralajmëroi ripërtritje të bisedimeve me Oktan pasi marrëveshja fillestare për ulje të çmimit të derivateve skadon më 6 prill. Kryeministri thotë se po analizojnë situatën për të ndërmarrë edhe masa të tjera. Министерството за финансии анализира сите оние основни прехранбени производи кои што се со 5% да ги намалиме на 0%, да се практично без ДДВ. Министерството за финансии тоа го анализира, но тоа е премалку споредено со овие поголеми мерки кои што се похолистички пристап споредено со ова вие што го кажувате. Mickoski paralajmëron ribalans më të hershëm të buxhetit këtë vit që në maj të jetë në seancë qeveritare kurse në qershor në kuvend. Некаде кон крајот на јуни да заврши ребалансот за оваа година и од јули практично да почнеме. Веќе се прават првичните анализи, ќе почнат интервјуата со институциите во мај месец, очекувам да биде склопен, да помине владина седница и веќе во јуни да се најде во парламент. Така што Ai gjithashtu paralajmëroi se na pret vit i vështirë social, ndërkohë çmimet e reja të derivateve Komisioni Rregullator i Energjetikës do t'i publikojë të hënën.